Loba. Ada ngap. Hei, capek, temuin waka joget. Capek. Alhamdulillah sampai guys. Kuliah tuntas kan? Tuntas. Soalnya mulai di Udut bosku. Odot. Ambil mendaki. Dingin. Arenong beak ku cara nungenong. Karpet, 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 serepet. Semangat dong. Pasti sakrat biji ya. Oke guys. Gas. Gas-gasan dah. Ganteng ini orang. Pukul aja. Orang biasa ganteng. Hei. Ada mama pukul. Pengikut baru Najmi Shihab. Najwa tuh. Sam, gelas Sam. Saya teh. Endang. Woi, ngomong atuh woi. Woi. Gila. Oh, capek bang. Kita lagi di mana tukang karpet? Halo, assalamualaikum. Iya mau kesukaan. Sah. Biklas. Gelai. Gajang kau sekali. Ini gas. Jatuh. Ini pertanda deh mas. Yang salah sudah pakai tripod. 5 menit. Iya, Neneng. 5 menit mana nih? Wah, di rumah. Saya di Bandung mah. Kita 5 menit di nyampe. Pokoknya ketiluan. Ya. Itu lewat. Iya nah.